Sitshele ngeprocess yokupitcha the hidden gems of KwaNdebele from the beginning. So ama-channel vana khiphe into lokanje i-TVMC yafana ne-Mathenda. Ama-TV show afana namathenda. Ukhitshwa ama-brief. Or SABC I think bathi RFP what. Yeah. Bakhipha i-brief unyaka opheleleko bathi bafuna ama-hidden gems of Mzansi. So ngabhala mina-ke ngabhala ngeKwaNdebele. But back to into esiyitshoko leya ukuthi i-story. At that time gangiberekisana noBusayi sinama ideas nje esiwathrow Busayi Mathebula Wekwekwezini. Okay. So it's the breakfast show. Yes. Mvezi. Yes. uBusayi angeza KwaNdebele akhombe athi lapha kusetshani lapha. Mara into le it's very boring. Ngicabanga athi kunomntazana engimaziko ucula papa pepi popo umalumake babaki nakachamandebele. Ulempendulo ngewe Mamelodi is a hidden gem. Westgo. Ngahlanganisa ngathi what if ngiqala iKwaNdebele ngelihlo lenye i-hidden gem ngiveze i-hidden gem eyiKwaNdebele. So now umuntu ukhamba nolempendulo nawe ufunda ngamaNdebele. Mara uyazwisisa ngelihlo lakalempendulo bese kube nguBusayi okhambisa ulempendulo ekhambeni leli lesindebele. Izani nizobona iphasi laKwaNdebele linezinraba